U Beogradu otvorena je peta po redu izložba dečijih radova pod nazivom Uživam. Izložba je otvorena u sklopu Fondacije Savremena deca, a izložene su slike koje su deca stvorila tokom raznih slikarskih kolonija. U kući Đure Jakšića u Skadalji otvorena je peta po redu izložba dečijih radova pod nazivom Uživam. Na ovoj izložbi izložene su slike koje su deca stvorila tokom raznih slikarskih kolonija na Tari, Kopaoniku, Divčibarama i Srebrnom jezeru. Na izložbi su slike sa dečjih kolonija. Znači, pored redovnih radionica u domovima koje imaju deca, idemo na slikarske kolonije van Beograda, znači na planine, jezera, mora. Ovde su predstavljeni radovi sa tih kolonija. To znači po 7 dana deca zajedno slikaju, imaju mogućnost da urade ovako velike radove, zajedničke i tako. Izložba je otvorena u sklopu Fondacije Savremena deca, koja je osnovana sa željom da se obezbede finansijska sredstva za sprovođenje aktivnosti i njihov kontinuitet među decom bez roditeljskog staranja. Sredstva iz fonda isključivo služe za kupovinu potrebnog materijala, za likovnu praksu i motivisanje dece na slikanje. Koje doba uglavnom su deca i mi vidimo da se dobro snalaze, kako tebi deluje kao učitelju, tako da kažem? Pa ja vidim ogroman napredak, znači u svemu treba talent, ali treba ih i naučiti. Tako da tu treba ima dosta truda i rada i mog i od volontera, kao i sa sponzorskih strane, ipak sve te kolonije dosta koštaju, vodimo po veće grupe dece, 18, 15, 12 dece, tako da tu treba i finansirati i kupiti platna, boje. Izložba će biti otvorena do 3. septembra, a svi koji žele da potpomognu fondu Savremena deca, sve potrebne informacije mogu dobiti na mail adresi savremenadeca@gmail.com.